Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sakmay na, kablaaw para kada Gani ken Mila Ofiasa from Noli Ofiasa ti Quezon Province. Nay, kakabagyan na gitoy. Kastama ta makablaawan da Crystalline Joy, Frank, Francis J, ken Francisco Aglibot Jr. from Erlinda Aglibot, ken kadagayami na likers, commenters, subscribers, ken supporters ti drama tayo nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Sapay kuma, tay tultuloy yo tarabayan nagdi vlogs ken drama ditoy channel tayo, Jor Drama Tips TV. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV, ti pakasaritaan, arapauluan. Letra A, apagbutbutngan. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Nay, kastaw na ti partak ni nanang mamay dito. Un nga rod manong. Daytan. Ay, agli si kayaw. Orenak na nadungo pa rin ti kadadaras na. Adan samot mang kamkamat kininanang apulis. Uno tulisan. Awan mo't makita ka sumungad. Uno, amangan mo't no daaso amang kamkamat kininanang. Awan mo't makita kita kalsada. Kan ada ko magtataol dita na. Apay nga rod akas taunay ti daras ni nanang. Kasla mabutbutang pay. Amangan no nakakita iti di makitkita. Ha? Ni manong mo't. Di makitkita nga rod. Di saan ang makita. Ah, Unay daytan kaka. Tatang, apay nga taan nagbalin ama nagbutbutang ni nanang. pagkunaam anak. No agga po itirwar, kala at ngagtartaray asumungad ang mabutbutang. Kastamot laang no da dito'y balay. Adagon daway nga agtugtugaw ni nanang dita balkon. Pagamuan ta kala at asumrag ang nakaparpartak. Mabutbuteng kaday. Diyak nga rod maawatan tatang. Ang mga no adda nakita na akabuteng na. Anya ti kabuteng lang ay kat imal aldawaan. Tatang, Hmm, takrut ka din ni nanang iti alalya. saan mag? Nagturad nga dalyasat nga oray rabi-rabi eh. Nakaskas daaw mo't ni nanang. Ang mga no mabagbag titaan. Anya? Unay daytan kaka? Nanang, adanadlaw ko ka na kayo. Anya ka di dayta anak? Nagmalmalamat saan kayo armarimar. Ay, no anya man dagiti madmadlaw yu kanyak. Saan nyo na dildilawan? Manayunan laang tipad nakariribok ko. Ha? Matikawak nanang. Anyat pa katikawam. Mabutbutan kayo wano mariribukan kayo. Wano anya. Kinunakmutan, Brian. Adi ka agdamag-damag. Tamanayunan ti pan nakariribok ko.
Ay, aglisi ka, tada sipsiputak. Ay, unay daytan kaka. Ada kwartam lakay. Automatic Automatic nga da. Automatic nga awan. Tisungbat ko kin ka. Wen kan saan lang tisungbat nga min, complete sentence ka pa. Unay daytan. Amumay sa anak nga trabaho. Isu nga awan pagsusweldoak. Sala ada kwartak no ada mangtad kanyak. Amumlatan nga awan kwartak at sa anak nga trabaho nga raw. Anya tamok ngay, no ikan na ka ni Brian, ta iso tag susweldo. Ikan na ka nga maibusmayt. Apay, di na kayaw awatan aya. At damot sag paminsan, ipalpalingkik mat, iso akurang dayjay. Ibagam ken kuana at nayunan na. Ay mabainak, iso asaanan. Saan mo tadakas dayta? Saan akababain? Ti kababain, kat no umut utang ka di tarwar at ila pangigat-gatangam iti ut-utangam. Unay daytan ka. Aguray ka man bakit pangan-anwam ay ti kwarta. Apay adamagam, adamot pangusarak, unay daytan. Pangusaran nyo iti kwarta yan anang. Ada ko magatangak, anak. Anit nga tangan niya, ta siyak taon ti mapan kumatang. Ay siya kun, anak. Anya nga minlay taya. Siyak nga rudon ti gumatang. Awan nga min kwartak dito eh. Dumagasak to pala ang mangirwar. Ta siyak to kuman ti gumatang iti gatangin nyo kuma. Tapno saan kayo narumor pa eh. Ang mga no makasalaw kayo man nandita iti pagbutngan nyo. Unay daytan ka. Imbag tanasabat ka, Riming. Ay, da kayo gaya, Mrs. Sumalit. Kat, kumusta ngay? Kwa. Ada pagbayad mon? Awan pa'y nga raw. Kunak man, no intong sweldo ni Brian nga anak mo. Sana yan ang sweldon. Nangtad mo't imdas la pinakichindak. Kano nga rod? Intun bigat. Intun umay alawas. Sigurado ka? Tapno mas sigurado. Intun umay abulan laengan, Mrs. Sumalit. Amangan mat no intun umay atawan, ti kayat mo asawan. Kwa. Mabalbalin mo't ano kayat yaw? Sumalitak no kastoy laeng. Nauma akon Riming. Umaya kije balayo inton umay alawas. Sana ka pumanaw. Aginggat mayawat mo, ti pagbayad mo. Unay daitan kaka. Umay to kano ni Mrs. Sumalit dito'y balay, inton umay alawas. Ano ti umay na kuan dito'y balay? Umyan siguro Adan to ayapaskan intun umay alawas. Awan mat. Apay nga rod nga umay umyan ako nam. Kay sumati ko na. Imbaga na nga umay umyan. Saan? Salait. Tikawin nakmat bakit? Umay umyan ako na ako nam. Ti ko na no umay ditoy, saan apumanaw, aging gaamayawat ko ti pagbayad ko, itinaalak ko na ide. Salait daytan asumalait. Unay daytan kaka. Nakapasyar kayo mat, Mrs. Sumalit. Katnimbagam nga umaya kita? Ti ko na, katno, saan nga tiday ito alawas, intun umay abulan. Ay sana mabalin. Sana ka pumanaw ditoy. Aging ga, amayawat mo ti si bubu kalabayan mo.
Uday daytan kaka. Si uulimek adumdum ngeg ti pamilyam. Kumit kita dala kanyak. Urayak ti bayad mo, aging gatlumnag ti init. Ay unay daytan kaka. Nulumnag ti init, katawan pa'y ti mayawat mo. Ay agawid kayo ka din, Mrs. Sumalet. Son? Ha? Kasanulaangan. Ne, apay adamagam kanyak. Adakan ka ti sungbat na. Kayat mo asawan. Umyan ka ditoy. No awan ti mayawat ko ka. Nasa umon. Dito yak pa yan namangan, ag merienda ka nagdigos. Ha? Ay unay daytan, kaka. Iso asan ka ngagreklamo? Ay nung ay mangtuda kiti, kagudwa. Kanon to garod manan? Nga itid mo tinabat-bati a kagudwa? Ay mangurnungak pa'y ako ma. Mano nga oras? Nga ornongam ti balance mo? Unay daytan kaka. Saan mo't nga oras Tawan mo tag sweldo iti inuras. Mano nga rod ngal daw? Ay saan mo't nga inal daw ti sweldo ti anak ko? Sige. Inton may alawas nga rod. Saan mo't alinawas ti panagsweldo ni Brian nga anak ko? Mabanugakan ka. Salit ka. Ibagam jay eksakto ngal daw kan oras. Taiso ti umay ko. Ang sakpay na. Mudto yan. Di ka gudwa bayad mo. Tapno makapanaw akon. Anak ti salit kit de. Ay unay daytan kaka. Apay ngamin, ta nakaala ka iti kwarta kan ni Salit. Mrs. Sumalit. Di mo damagan. Ta nausar ko nga ruden. Ti pampanunutek ita. Kano kasano kan kaano ama itid ko ti udek. Ha? Imbis nagdamag kayo, tumulong kayo langan, tapno malpas ti parikaut. Uray daytan kaka. Laglaing kamutan bakit? Amuyo mutan, ad arigat akasarsarita day jabakat. Ay, nagrigat pa apapapanawan. Uray anya ti ibagbagak, uno ipakpakaasik. Saan lata pumanaw? Maawatan tayo. Tauray si ka. Narigat ka mo't akasarsarita. Ta di mo pala itid ngamin ti alalaan lakin ka. Idi pa'y lako maanggad ngintid ko da kwartak. Awang mga rudan. Ta nagpa-Amerikan, di pakitrabahuak. Isungawanan ti pakilabaak, pakiplansaak kanda dumapay. Mangbiro ka iti sa bali a pagsirkam. Awan mo't nga road. Uray anya ditaan. Tapno maitid maun tinabulod mau ka ni Mrs. Sumalit. Tapno sa nakasalitan. Just kay. Ay unay daytan kaka. Nairanamot nga may naging bata nga kiti sukat ti laptop ko nga agpalpalyana na. So, jak pala manayunan, itid ko ka na kayo. Anya nga rod nga no, awan. Ano san yun? Malpas tulad na ita problema yaw. Bakit? Agyan kan iti balay na, aging may quits mau. Ay na, nagrigat mo't ti agyan ijay, ta inuras nga da bisita na, kanagpatpat nagdamang mangan. Unay daytan. Apay 45 days nga agpatpat nagamangan. Ag happenings da nga road. Kasi siyempre, aginom kan manganda, iso nga only work month. Unay daytan ka. Trabaho, nga matiperper. Ano sa mo na, tapno malpas ti parikot mau. Nanang, Ito na. nasaysayat siguro no ilako tayon dagiti sanyong usaran aburluloyo. Awan sa ti mangayat. Balitok ka ni dagijay. Saan nga road? Anya nga ron nga. Bronze, kadalandok, ngam stainless. Anya, ano na netan? Iso ka ni dagijay, tinangyalaam ka nagiti naalam ka ni Mrs. Sumalit. Ay saan la dagijay mo ta? Adupay,
Kun agtrab-trabaho ak mga miniday. Ada maikarik aswildok. Ngam itakit awanan. Ay, nagitan tubat ngamin ngay sab-sab iti bagbagi. Ito na ram. Baga di mo pa sabitan tagong mau. Sapay nagngingina. Saan mo't na may salda? Ay, unay dahil saan. Sana ka sumangaw, kini Mrs. Sumalit no may ditaw. Paparan yung harod na nang. Oray sa dino dita na. Salada ka na yun pagbutbut nga niyo. Ay nagrigat ngamin na makaawat. Kung nagrigat na papapanawan. Nanang, isudaytan, daytay kunada letra A, pagbutbutngan. Letra A pagbutbut nga. Wan manong. Ala, ibagaman. Pagbutbut nga sa letra A. O di al-alya. Saan manong? Pagbutbutngan, asan asaruten ti pangmutbuteng. Pakaasi, ken kararag. Saan aya nga al-alya? Damagam kininanang amuna dayta. Ay di nakman iraman iti kalukwan niya. Ngam amom nanang, jay litra A, pagbutbutngan. Anya dayta aya. Saan mo't nga al-alya ako naam? Nay, kita nyo ti al-alya, no ada pang kontram, kuno ikararagam, pumanaw adagos. Ngam daytoy litra A, pagbutbutngan, di mo mapapanaw. Nga ure anya pa iti karkararag mo. Uno anya pa iti pakpakaasim. Letra A. Al-alya. Animal. Aso. Ada ka di karagitim, bagak ti sungbat na. Ibagak man laengan. Ti letra A, pagbutbutngan, kat dumngeg ka nanang. Daytoy ti sungbat na. As in, agsingsingir. Ha? Ay, unay daytan ka ka. Rimeng, Ne. umayak man. Ops, speaking of letra A, pagbutbutngan at dadita nanang. Ay, inak aglembengan. Ne. Amok, nga da ka dita. Di ka naglamang, Rimeng. Sanak madla pumanaw. Orayan ka. Delikado. Oray mangkat ag citizen akong dito'y balayo. Unay yan. Unay dahitan ka ka. Salit ka, di ka pa'y larumwan. Kasanon daytoy manong. Itid kun di allowance ko, kun pakitsinda ko maninanang. Tapno malpasan da ita, parikot. Bakit? Nakita mo ti epekto ti saan nga agpanunot ana imbang na adda kayat na at tagikwaan. Lakay, naamiris kaon. Nasaya at lauray. Kunak no iraso namanan. Saanen ata naamiris ko mga rodan. Saan ton apulos maulit. Uray kumaa, no man nakaawat ti bimuludam. Saan ba nakarkaro pa yung al-alya a pagbutbut ngan. Yes, kay. Imbagkat jal alya ta mapapanaw mo na kararagam. Uno pakitaam iti kabuteng na. Jay agsingsingir ngay. Arig na makipinnatnag. Just kay. Saan apulos ang mapapanaw? Sal-et, asumal-et. Saan matkit di nga amin Angam na, ay, uray daytan ka ka. Nanariming, nasayat mo ta nakaamiris ka asaan kanton nga umutang no sana napadeg ti pakaisang ratan na. Ta amangan no maletra A kamanag. Letra A pagbutbutngan. Alagagayam di tam dinagibusan ti pakasaritaan anapaulawan. Letra A pagbutbutngan. Dito'y drama tayo. O naidaytan kaka.
agyaman kami, itinkay, panang tarabay.